Oitavo governo Husi Kela Tosang Husi programa Cesta Básica nune e vítima Sira continua exige deputado Sira e Parlamento Nacional. Também ele Husi plenária segunda-feira ne deputado bancada CNRT Firmino Taike Husuba nono governo tem que responsabilizar o problema hirakne. Tuirnia nono governo mak tem que selo inclui a companhia fraternal unipessoal nebe antes ne nono governo selo ona. Adesso maka tusan sira, nebe hoje siramos exige para vice-ministro assunto parlamentar, né, atau lore sira bahasa direita ao primeiro-ministro atau pelesi, companhia revisa fraternal universal, né, pelesi sira, né, nessa governo mak tusan sira, antang governo que buka solução tu selo sira, depois mak governo toma conta companhia referente. Selain itu ni masih sira mai bebekene, ne problemnya sira teves tambah. Tidak sira naik dua ne mai ne, sira tusan tangi masih lumnya karau. Agora sira karau naik sira kadang kali masih dia umma, o sira narai. Nebe sira la bela fila masih dia umma horai atau helena ba. Nebe usuba vice-ministro atau resolve la lais tadi bagi deputado Firmino o deputado Luceteki bahari aluna siltihan eman dia karau. Pak sudah siltia. Kusi balik apa tidak? Siraharo yang mau imehreba masih siltia. Tambah pokok kemudian halita moe fari. Eman dia karau akizas kleu mana orang mai emak kui. Emak mai sisi telah silti kamu ini. Pogo. Segundo. Lakon osa, lakon tempo. Tama sama hakulihan na sana. Tingin na ako papay horone. At resolve ihane. Inanina to sway base. Agora makita hakilan tung saja ida ulung heba lao. Rai hela buat par. O idane hawusu basusilense hare hela na. Piawar sirtu hel kenapa? Lahat ini osan simon tiang atas sikal. Coitado. Aku semua perlu dipelai itu resol. Usai investigasi kompannya ni pela ika bangkang. Hatamba questão ne vice-ministro assunto parlamentares adere tu Hugo Katak governo se resiste a preocupação ne hodi continua busca solução ho entidade relevante no pessoal nebe sai vítima ba prática ne bela los bela queixa. Reportagem Melda Fátima Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.